E kublaya pi warok ki pralog ki wasnyaw suk wo pat ye ki video hau new channel hakani ke video kwa open snyaw chapi chapang iwi ijia wa phala wa pha ka high court wo pynhaap ne terminate ye ikhon wa pun ka Khynnah kan thai la nyaw banai penna upayu ko hawakam te dangkat wan snem hi e ko kani ke Khynnah kan thai wa pun ye ini ikhon hadu wa pha pynhaap kiki te ton pat ye kani ke video hadu wa kut khanang wa yo tip ye wa sakhyat te chua wo sedang cai video lada em na perdi yong ki wampu em udah buye subscribe yo new channel nya bhai subscribe we ngat how to bell wa em hai tu khnang wa yo pten cho phe yo ki video wa thame te ton sedang cai video ka Kerala High Court de e bor ko ki doctor wo pynhaap no chi sendon ye ikhon bo wa pun ka Khynnah ka wadang khat san snem irta I wada pun ko penna upayu ko we he ye to we karpat wo pynhaap ye ini ikhon wa pun ko la nyaw banai da karpat da upa ko kat kam wada Khynnah da u justice Ziyad Rahman da ong uwa hadin wada paj benya ye ki medical report ki wada present da ka medical board ye em ki jing e wa pher ka wa ong ki kam ka social complication nei bha la da kha ka ni ka Khynnah ye ini ikhon daw mi bon ia auri aura ha society nei bha ini ikhon to I wada pun ko penna upayu ko we mto duite kani ke Khynnah le ye ko umat ye ki jing e wa ong ki kam ki medical complication nei bha irta yong ka to dang du khat san snem we kam te man I wariski bha nei bha wadang khian irta ko we kam te le da kha ko ye ini ikhon ye I u imle tang wa ye I jing im ko em hei ma kat wadang khian irta ko kam te nei liang ka yung bichar da ong ko wakat wada pun ko ye ini ikhon penna upayu ko we kat wadang khian irta ko kam te ye ki jing e umi mandatip ka perthai kam te da pediang ki ye wakarpat upa ko wo pynhaap na terminate sendon ye ini ikhon wa pun ko la nyaw banai they were ong le wada dep check ye kani ka Khynnah both physically and mentally namo nadu imed ipat hadu ibor perkhat we man ko ka wa fit namo ye ilew ong wakani ka Khynnah em ko ha imed ipat wachaj wakhia we ibor perkhat ko le biang hi kam te mkta ye kala de pynhaap ne terminate ki le ye ini ikhon wa pun ko nei bha la de pten ko wa pun ye ini ikhon ye I ukta ye imed ipat wa ye ibor perkhat perdan yongka kat wakam te ka yung bichar da pha ko ye ki district medical officer wa ki superintendent yong ka government medical college hospital wo pynhaap na terminate sendon ye ini ikhon wa pun kani ka Khynnah ka wadang khat san snem kam wada tip I wa I pynhaap khon man I percha ye ka an we percha ye ka jaj bro we ye ucha kem we ucha set rangkat wa I dan kuna lada chem wa pynhaap khon ki doctor sop ye ki wan ki Khynnah tang wa hakani wan ka case de e board ka high court nei bha lada pten ko wo pun ye ini ikhon ye I ukta ya ka we lada kha im wan ko ye ini ikhon le ye auri aura umi ha society kat wada pun ko ye ini ikhon penna upayu ko kam te de wo myosa de e board ka high court wo pynhaap ne le abortion no ye ini ikhon wa pun ko la nyaw banai